हौजिक इजराइल गा ईरान गा याम कन्ना लान थेंगनरी ममांगी फ्राइडे जून गी तांग 13 सिदा इजराइल ना ईरान दा हान ना अटैक तौबनी ममांग दबुदी यानदना दुम लई 1970 गा 9 गी ममांग दबुदी खरा यानरमे अदुई मतुंग दा दुम खरा खरा यानरक्त्रे अदो हाइरिबा इजराइल गा ईरान गा यानरक्त्रिबा लान थेंगनरिबा नुमित मापन्नी तरानी सुजलकदोरबा 10 days सुरकदोरे हाइरिबसिदा अखोइना इजराइल न करीगिदमक्ता ईरान दा लान तौबा हंदक्ता नवहोंगना अमुक मिसाइल कापचलिनो हंदक्ता नवहोंगना अमुक एरियल अटैक्स कमदौना करीगिदमक्ता तौरिबनो हाइबा वहंग कय हमसु लेरि अदो मसिदैदा इजराइल न हाइरिजे कैनो मतमदा ईरान जे खोइ हानदगी यानदे अदुगा ईरान जिना हंदक अदुगुम्बा न्यूक्लियर पावर अदगी तोंगान तोंगान बदुगुम्बा डिफेंस की अदुगा अतोप्पा लेबाकसिंग अटैक तौबा याबा खुलाई कया अमा सारई अदुना मधु साबदु सादनबगिदमक्ता मधु कैगुम्बा सागिब तारगदी मोइना ngam तारगदी मधु अतोप्पा अखोइगी मिडल ईस्टर्न कंट्री सिंगजिदा मसी अचौबदुगुम्बा थ्रेट अमा ओइनी अदुना मोइना साद्रिङै मोइना कापक्त्रिङै दा कोइना कापनी हाबे मोंगनि तसेंगना याम चमना हाइरबदा इजराइल गे अटैक सिदा 650 Iranians सीरे हना हाइरी according to human rights activist news agency अदुगा मियोइ लिसिंग अमगा चौहुमगा कुनगा मापन सोए हाइबगी वाफमजु लेरे अदुगा ईरान जु खुद हल्ली आइदी इजराइल न तोरपसिदा ईरान तुमिन लेथोप नते ईरान न खुद हनबा मतमसिदा इजराइल गी मियोइ कुनगा मरी हेना सीरे अदुगा मियोइ चनी हेना सोए हंदक चनी सोइजे नहोंगना चनी सोइजे सोरोका हॉस्पिटल दा अदुमाइना अटैक तोरपदुदनी हाइदना मसी हाइरी इजराइल गा ईरान गा तौनरिबा लानसिदा माना पीरिबा चैथेंगजे मसी कदाइ फो पीगनी वार क्राइम तसेंगना ओइरिब्रा इंटरनेशनल लॉ कयामा थुगाइरिब्रा इजराइल गा ईरान गा तौनरिबा लानजिना थर्ड वर्ल्ड वार लाखनगद्रा थोलकपा याब्रा ओइरकपा याब्रा अदुगा इजराइल न कना इजराइल सी दा कनाना सपोर्ट तौई अदुगा ईरान दना कनाना सपोर्ट तौई अदुगा इजराइल अमसुंग ईरान लैरिबा लानजिना इंडिया दा करी करी इंपैक्ट पीगनी अदुगा हाइरिबा मयामजिना अखोइगी इवन मणिपुर होबा मसीगी इंपैक्ट से इफेक्ट से लाकद्रा हाइबगी वारी हाइबगी एनालिसिस निंग असि पुदुन लाक्चरी हौरिगलिबा महिरोइ सिंग यूथ सिंग सेम बायबसे हौजिक लैरिबा मणिपुर गी गंगलै पाकि फिबम सिना हेना मरु ओइब्रा हाइना खंजै लाइरिक तंबदा क्राइसिस सिना मणिपुर गी क्राइसिस सिना पीरिबा चैथेंजे मयाम पुनमुना खंगनरे अदुना अदोमदोंगी इचानुपी सिंगी दमक्ता मंगलनाइबी गर्ल्स हॉस्टेल ना खुदोंचाबा कया अमा पीदुना अदोमदोंगी इचानुपी सिंगु फाउंडेशन फजना सेमनबगी दुगु खुदोंचाबा कया अमा पीरी क्लास 7 दगिना क्लास 10 फाउदा लैरिबा अंगांग नुपी मसा सिंगना हाइरिबा हॉस्टेल सिदा मिंग चनसिनबिबा यागनी हाइरिबा हॉस्टेल सिना पीरिबा खुदोंचाबा सिंगी मनुंगदा अहानबा लाकपा फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स दा एडमिशन फी 30% ऑफ थमजगनी अमदी मचिन मनाव पुन्ना लागा हॉस्टेल दुदा लैरगे हाइबा तारगदी 50% ऑफ थमगनी अदो डायरेक्ट मचिन मनाव ओइद्रगसु अखोइगी सागैगी कजिन गुम्बो ओइतारगसु दुम याइ मसिगी 50% ऑफ की खुदोंचाबसे दुम पिजगनी हॉस्टेल असिना पीरिबा खुदोंचाबसिंग मखाताना येंगबदा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस कॉन्सेप्ट मास्टरी हाइबदी खितंग सोनबा ngang सिंगिसु हेन कुपना येंजनबिबा रियल लाइफ स्किल्स कया अमा ताकबिगनी हौजिकती लाइरिक खक्तना याद्रे हाइतारे दगी हेन्ना लूना नाना इंगना चिकना लाइरिक पाबा याबा अदुगा हेन्ना हाइजीनिक ओइबा हेल्दी फूड की खुदोंचाबा अमदी वेन सर्विस की खुदोंचाबसु थमजरी अहानबा लाकपा फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स दा 30% ऑफ की खुदोंचाबा थमजै हाबसे मयाम कॉपीरगनु अदु अकुप्पा मरुलगिदमक्ता पाउ फाउबियु 9650596411 नत्रगा 9774 338946 नत्रगा डायरेक्ट ओइना लंगथबाल कुंजा अवांग लेकाई कांचीपुर दा लैबा मंगलनाइबी गर्ल्स हॉस्टेल की कैंपस दा लाकपिदुना अकुप्पा मरोल खंगबियु Mangalnaibi Girls Hostel, your guiding light to excellence. Video dong la kan chida ngasai thousands of people in Israel have become homeless. Akoi Manipur da tawri sa manai 60,000 people in IDP when internally displaced oiraga masagi mayum makai mai chakhiba thugai giba selakhiba lanjelakhiba mayam jina akoi Manipur si da awaba kaya ma taduna leiri. Ado sida is the Israel da zu नुमित तरानी सिदा हाइतारे thousands of people जे हजिक मोइजे मयुम मकै लेतबा ओइरे हाइतारे
aduga hairiba adugumba Israeli Ministry of Interior Israeli Ministry sina kari haige matamda 5110 people ze masi homeless oire aduga 907 miyoi lising ama muki chang chamapan ga taret se chije moigi city Tel Aviv ki miyoi ngaktani Tel Aviv tesu direct tasali direct attack se koi Iran na direct missile attack tori je Tel Aviv direct tabi ne moigi city tari aduga muk Israel gi warplane 60 warplanes sizinaraga adugumba tongan ba Iran gi nuclear sites sing adagi developmental sites sing cities sing sida bomb amuk thadare masi thadaba matam sida Iran gi adugumba scientist kayama masai nuclear sites sing du thabak tawduna leramba miyoi kayam su si haibagi wafam kayam leri nakal khara dagi haidi Israel adagi Iran aina lan kana tawnari je makok kana sari je miyoi kharadi makok sari hai tare world leader oi ba hai tare maru ina President Trump amadi Russia gi Vladimir Putin Europe ki leidi ba adugum leader kaya na su noi bu khanar nu ne hai bagi waklon je kaya mazu hai rai tare adubu Iran hanba ko bulete Israel zo hanba ko bulete kai te Iran na hai ji kai no matamda nongmai kapa bomb kapak pa missile thadrak pa sup lep lep tana leidi bi matam sida santi gi wari kadai denu laktu si sini Iran haise aduna Israel na kapak pa lep tribau adugumba peace talk haiba negotiation haiba diplomacy haiba do madu upai sulei leiroi oi tho oi haidana Iran ju yamna chauna pongna hairi siga chamane Manipur da tawri sisuni Manipur da nakal namagi nongmai nakal namagi Irang nakal namagi attack se suglep lepte nakal namana adum peace tawsi adu tawsi na panakana lauja taraga ju moina kapak pudu siglep lep tramnina loiban nairoi haitare aduga mu peaceful settlement nama adagi negotiation nama tawbigada sinbigada adugumba popular government to su leitre aduna adugi phibam du yam chauna le Manipur ji da ju Israel ga Iran ga ju chap manari bani aduga mathang ge segment ji da kari naina jige matamda Israel Iran budi lan kana soknari adubu Israel ji da kanana support tawi Israel gi maning da kana le aduga Iran gi maning da kana le haiba ji ju khang ba mathau yam tai aduna who is supporting who aduna michang khombadagi ngaktani tawnari ba lan thokri ba lanjaw mayam se World War 1 bu hairo michang khomnarak padi thokhi bani haidi hoi attack pudi tapna tawrazu attack pudi haurazu hai tare khulang bang budi kaurazu madugi maning da moine attack toro khre dudi akoi gi michang chango gaina adumaina hauna badagi ne tawri se haidi World War 1 da ju allies ka adagi central power ga sokna gribil lando madudaju mission khomnagrini team semnagrini World War 2 ju mangai 1939 digi 1945 ta soknagriba dugumba World War 2 ji daju ani subal lanjau ji du kai doi matamda allies ga amuk exist powers ji gane haidi akoi gi Britain France Russia adagi USA sine allies adagi somna kanda exist power na Germany adagi Italy adagi Japan si moi ohum maru oina adugi maningda leibang macha macha kaya na su support toine adugi support torga mission khomnaraga backing the leinagi bizneba mim to una da bida kap thatnari se tawri se aduna Israel ga Iran ga leiriba lanji da su sapmanari kana support tawi ji khangum mathau tai Israel gi backing team ji kana no hai kanda USA ma yam chauna lere Germany ma yam chauna lere France ma yam chauna lere United Kingdom okay gi Britain chimzu yam chauna adagi Azerbaijan hariba lamjing je lay adu Iran gi backing team jina kana no hai kanda Russia China Pakistan North Korea je phong na budi laktri adu taraga ju backing yam chauna leiri ado hojik mim kayam ju tholei haide lan war hai je koi gi North Korea gi supreme leader Kim Jong Un na yam pambani na haina ri dan mayam adubu ma je kanam tan invite to bidre ga na yam kana towi madu mazu haidi ma gi kapake matam dum kap throk do bagi mawong ni hai tare adu muzu khalli bne tare mayam na kinari bne aduna invite to dabra hai bagi adugumba amzu lei haidi magi father ge hai bagi kok tum bi pak lei ponte do aduna adugi potum lei aduna ani maksi yengje haidi Israel support to is USA Iran support to is Russia China fajare ne dudi ado hek maning de lei ba mi jing taseng na physical oina taseng moi gi lanmi ga thajal adi dum upai shu lei roi ahum ju lan jau je lak pu gi phibam yogadra hai bagi singna ba mi pai na ba mayam lei ni aduna haina buzu lere viral ju khara dum chatnari date 29 June da gi
ahum suba lanjau horakani haidana mayam status ku mayam thamnari June 29 ngai bada wari gaina haina bazu mayam leiri ado tasengna World War 3 je thokpa ji kharadi wani suktok thoi haiba budi ngamde suktok thoi hairam bangak tani ahan balanjau loira matungda ani suba lanjau thogan danabgi damakta League of Nations gaina semido maduna lando khamba ngamdana ani suba lanjau tholaini adagi muk ani suba lanjau loisalla matungda lanjidi amukana tawrugum ji he masi sina piriba chaitheng mayam jagoi khangba lakpa ngamdre adana World War 2 gi hek matungda United Nations sema kanda United Nations na haujik phaudi ngak piri ani suba lanjau loigra matungda ahum suba lanjau tholakpadi oidri conflict dum thoi Russia ga Ukraine ga tawri adagi Gaza da Israel Palestine tawri adagi haujing muk Israel ga Iran ga muk tawri namang da Iraq ga Iran ga tawrami Kuwait tawrami adagi India Pakistan yam leigra haitare masi mayam je masi phada binaba adugumba achouba organization United Nations pudi leiri ado makoina handaki adugumba Israel ga Iran ga lanja masi tasengna phada ngamgadra haibagi wahang sini mayamna hangnariba amadi mi painariba aduna makhatana yenga kansida ngasai Iran gi michang da lep Russia China karigumba akoi gi tasengna Iran gi maningda hoi khulai support tauba adagi support taubuduna amani adu tasengna yaubirakta taragadi World War 3 sura lawai adu Israel gi jumangai USA Britain Germany France makoi mayam jina akoi gi soldier tasengna tharaktraba akoi US soldier tharaktraba kainta toroktraba haidi officially oina government gi through the toroktraba dui taragadi ahum suba lanjau sulak lawai haibagi wafam su kaya ma expert singna thame ara khitang kiningai oi ji kenu matamda haujiki oina USA ji kinai ji kenu matamda USA gi leader oiriba president oiriji Donald Trump ne Donald Trump se khitang kaitare hainaba nangdabi mongda wakhal khandadana thabak se tawbugi mongda hek tawi aduna mayam jina khitang mi painai aduga muk Donald Trump jina hek sarkar pairak padagi mamangi adugumba leiriba mana sarkar pairamba matamdudagi hauna Iran je sukya yade haitare adugi mamangdagi ju Iran yade mahakna aduna president oiraba matungda ju Iran je sukya yadre aduna Iran je mana khwaidagi yaningdaba khwaidagi mana yadaba lebak singi manungda oiri aduna Iran je sijiga Israel jiga attack taunari lan taunari conflict taunari hai matam jida president ama oina hairodaba wa kaya ma hai haitare X daga Twitter daga hai je kari haige matamda Iran gi supreme leader orije Ali Khamenei haiji Ali nahaki leifam aina khangi sini ma haije we know where you are hiding aduna akoina attack tauningba matamda thadaningba matamda missile bomb drop torokpa matamda nang chenbam khangoi aduna surrender to haibagi wafam bawba handaki in the last 2-3 days ida magi Twitter account ta magi X account ta phongtorokhiba leirabane sibu world leader man haiba yaba wa oina khanbibrane aduna adugumba wa leader ama oiraga atopa leader ama atopa lam amagi leader haitare supreme leader ni moigiju tasengna hairabada Iran giju ai leader oirage ai ningthau oirage natraga supreme leader oirage na khanba natte makhoi gi tonganba assembly leidana hoi loan abudi khalli adu taraga su supreme leader khanbadi kitang loan na kitang kaino tongna khalli haitare mayam khanghandana khalli haitare adu assembly duna khalli ni haitare moigiju adu maina moigiju akoi sovereignty oina sovereign state amoina leiribani ga haina masi muktana leijari adu da nangi noigi lamgi leader do aina attack tongning matamda tawba ngami ga na masi Donald Trump ki wafam kaya ma lei masi da ju kitang akoina prajana mayam na haitare ko world gi leiriba miyam khuding ma Trump je hek sauningba adagi magi wangang sangang je kitang pen da badum lei aduna kitang phing na tak launa Israel gi misang daga tak chang raga masi dai da taseng ne attack ka tokselak taragadi madu lanjau laoi hani ngai leite tare aduga muk ani suba khare henna pakani ngai oi is kaino matamda Central Asia da Middle East countries singida US ki soldier lising nifu dagina hongfu lei 40,000 ngi 60,000 muki chang lei haidana ado akhoi gi Israel khatang da leiba nate tonga tonga country Iraq da Qatar da Oman da Bahrain da Kuwait da amadi United Arab Emirates UAE da leiri an hairi ado makoi yam nakna na leiri banina anytime deploy tauge Iran da thazalage natra si tawrage ha matamda natraga Iran attack torkum matamda US ki military base daga missile lo tasangradi
inak nang leiribani na loina border area ngaktani Iran gi border area ngaktani tawrisi adumaina ga tawgi taragadi kitang haidi o adudi moine attack tore akoi jung tawrage na US na ga tawsalak taragadi kitang adugi pakatna ba amadi lei habani hojik leirije kaino matamda Middle East region je pura hot zone ne adubu White House ki report amana kari hairi habdo video amta ngucharake. I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." Okay, mana sida haije US na Israel Iran war da side ani makta haitare 2 weeks sayol ani pigini sayol ani sida nakhoi ja sungsoi sojan diplomatic oibo way da normalcy purokna bo honau natragadi akoina torok action yengu haibagi moong ni haije aduna 2 weeks is given by the president Donald Trump to the both sides haita aduga amuk nakalama romda mayamna kitang sur hontokna riji kaino matamda USA gi Doha da leramba 40 jets mukisang jet plane 40 mukisang nifu mukisang lerame hairi mado satellite image da putorokpani ado hojik leitre adudi paithokhrabra US da hangrabra haibagi wakalondune adudi ngasai US na Israel da taseng na mateng pange noi fighter jet che sisinaro gaina torok boy taragadi phibam du sokani dana taseng na lanjao achok du tholakaduine aduga hairiba mayam jida akoigi Iran na ju dum taseng na khangini haitare threaten ga tawriba moigi supreme leader da threaten tawrije US na threaten tawrije Iran gi leiriba adugum leader sing na tumina leningam gadrane aduna Iran azu yam sathina haiba yawi haidi karigumba US nakoina Israel amasung Iran akoigi lan sida taseng na yausalak taragadi akoina halak paukhum du noi ka yena nungai roi gaina taseng na haiba yauri aduna masigi adugumba leiriba chayet naba mayamgi marak sida Iran na Israel da yam ka hena saurei je karigino hai matamda ngasai adugumba makoigi fighter jet plane sizinaraga 60 jet plane sizinaraga ngasai thadaraiba adugumba Iranian nuclear site singda aduga nuclear enhancement site singda thadaraga pokhai hangiba mayam makoigi years of akoigi research mayam punamak tumhangiba aduga scientist kayama hatkhiba masidani makoina yam pendana akoigi sonarise aduna madugi laman sungsoi soidana khumgani haidana Iran kangbusina amuk Israel da missile gi nong chuhanbani missile gi nong chuhanbasida Israel da leiba hospital miyoi lising ama muki chang sanba 1000 bed leiba adugumba hospital ama masida pura missile je thada bani aduna hospital gumba jaga sing de thugairak taragadi masi international gi adugumba Geneva convention gi leiriba adugumba akoi gi hospital gumba adagi paumi da khut thadaba khotaba na mayam leiriba pose masi thugaireibra masi war crime amoina laibra haibagi wafom jisu yam kana hainari sigi mathakta Israel gi defense minister ju yamna khara kakchaba mini aduna mana Iran gi supreme leader Ali Khamenei ja masi loisan gadawni haina yam phajana hairi yam lemna hairi haitar kamai haige matamda Ali Khamenei cannot be allowed to continue to exist leheloidabani habani lehelroisini yam chongna ngangi so aduna karigino akoigi Iran gi supreme leader yam halju oirabani 85 years surabani and 85 years suraba adugumba supreme leader sida Israel gi adugumba defense minister adagi Trump na su amuka su assassination tauge haibagi threaten kayama tauriba masi se karigino hai kanda ngasai supreme leader oiriba Ali Khamenei je magi wakalon je anti capitalism oi anti western oi aduna western Europe ki adagi European way of akoi gi kaitare akoi European way of living bu oiro European way of business tawbabu oiro si leiriba mayam je mana su pam de haitare aduna anti European anti American oibanina masi leitaragadi ngasai gi Europe na adagi USA na Middle East countries sing je masi punna makhoi gi makhada thamge na honarakpa matamda masi ngamaktaba yai haibagi waklon duni amuk leirise ana makhata na mu yenga kanda ngasai gi Israel ga Iran ga lan kana toringe matam sida masina India de kari impact pirak pi India
India kari say thing phangakpa yai haibasini akhoi na muk nei na gadoise ado sida muk marak sida India gi Prime Minister Modi je ngarang Donald Trump na Washington da mutang unaji lakpiu na haire isini ado Modi na amuk hairaga na kari haige matamda aije Orissa da Jagannath Temple gi adugi mafam du chat tabaya dabam leire aduna ai nang pibi dai invitation do ai taseng na lakti am langninge dubu decline tawdaba yadre ga na haibagi dugumba wafum kayam je tolei ada sida khoina yengba yabaje karino matamda hangba yaba wangje kaino matamda Modi je Trump tagi na thairibra haujiki oina aduga kaigino matamda Trump na Israel support full da tawbani na ai US na Israel je support full support ne tawise aduga muk Modi ga Trump ka unaru taragadi hojik leiriba chayet nariba charik chahing naiba karino khangdriba conflict situation sida Modi sina Trump hek unaru taragadi adudi India zo mo Israel gi michang chauna changaga tasengna leirabra natraga India ji US na them gi dorabra haibagi wakhulon ma yam chauna hangbagi wafam lakadra masina US ki President Trump na unaji hairako poto madu unadana la ibra halaibra bi wafum kayam su leiri ado India gi yam phajaba adugumba policy ma lei thaindagi hona Nehru gi matamdagi hona nam haidana non aligned movement haidana hoi India gi phajari badugumba non aligned movement je masi Cold War gi matamdagi tare ani subalan jaw 1945 te hek loirba matungda Russia ga USA ga team ama da allies da punna yawminarambadagi lan punna thengna minarambadagi adui matungda lan moina zu ngamme haitare Britain France Russia adagi USA moina ngammaba matungda chawba tanrak paitare mo haidi mafam amada lok amada kayani kunba yade ga habi mong dune aduna Russia na zu kare ai phawi sine adagi Russia ide matamda USSR aduga US na zu kare hai ai mu phaw leite sine aduna aniji in khannarak pa matam jida mamani khatang in khannara ding phaba kaidawi hai kanda maning the backing amu khombane moi right akoi mijang jangjilaw khombane USSR na zu khomi USA na zu khomi adugi khomnarak pa misang kanna khomnaraga landi lanjaw oina di thokpadi nattaba adubu Cold War haidana manungdo ungkhatnaraga spy amaga thaja ko James Bond thajan nabi CID thajan nabi mong si dai tar yam chamna hairabada masigi mongda soknagi ba landuni Cold War haise masidai sida aduk chawna prithvi gi oina tawriba Cold War do India je nam haidana aidi amada su changoi adana USA da su tongoi Russia hujikina Russia matamdu USSR da so ai tongoi haidana nam haidana non aligned movement haidana Nehru wai leader mangana punjalaga sem gi adugumba association na organization na leiri adumaina ngasai gi India gi poche ka haitare akhoi gi amatta da michang changdana akhoi ti dum tongana leige amadasu yauro habagi adugumba policy ma lei haitare hanadagi madugi poto haujik akhoi Trump na korokpa matamda Modi na madugi policy do madugi wakhalon do thamaga sizinaribra haibagi wafam ju kaya ma hangnari adugi kanabasu lei haidi landu to yauksallu dabagi kanabadi dum lerani dana haidi Cold War do haidi USA gi misang ne tagadi Russia ni sunu nushiroi adi Russia misang ne tagadi US na sunu nushiroi US ki leiriba US ta support toriba lamjunu nusidabi mong leidune adu na thairaga leitaragadi madi kanamta gi misang na tabani haibagi wafam di lerani adu mo drawback oina leidusi kanum ta madi amadu madu decision lawba ngamdabni decisive oidabani aduna kanadano ma tongadawni kanagano pungadawni pundana leiji kaigino kaina adumaina haibuju yauri maduna henna ka haitare trade tabu oiro madabu oiro support tabu oiro khadum watpagi mong lei aduna sigi makha tarakpada ngasai gi leiriba dugumba India gi economy da India gi strategy da India gi trade kayam chawna saitheng pirakani haibagi wafam simu akoina makhatana nainaba matamda ngasai gi India di mi yam 1.4 billion people ni aduna thaw yam darka lei aduna thaw khudimak se 80% muki changji ngasai Persian Gulf oiriba ngasai gi Iran ge makha leiriba jaga sidagi punna 80% muki changdi depend tawrine aduna India depend on Persian Gulf for over 80% of its crude oil imports adumok Iran ga Israel ga lanjina masigi crude oil gi transportation jida akai ba pirak pataragadi India gi 80% crude oil la iba mafam do madu kai duine madu kai radi muksom dadi thau du phangaroi thau phangdramnina thau gi mamal henkalani
पोट की ममल लोइन हेंगलक याबगी अदुगुम अकीब लेब्रा हाइबसि मयाम चाउना ngangnari si India da khatang nate masina globally oina crude oil price se henkad hangradra haibagi wafam su yam chaungle aduga India gi trade se Iran khatang ga tawbuju nate Israel khatang ga tawbuju nate ani mak tawi India di Israel ga ju mari fai Iran ga ju mari fai aduna ani mak ka trade tawbunina ani mak ka mari phabunina ani mak lan thengnaba matamda India di sok da soe haitare Israel ga India ga bilateral trade tawnaba matamda ani sidang trade tawna matamda 2023 da $10.1 billion की ट्रेड ने तौनरी से अचौब सेनफम ने मसी से मरुओइना डिफेंस टेक्नोलॉजी अमदी एग्रीकल्चर दा बेस तौरगा अदुमाइना कानगिबा ट्रेड तौगिबा बिजनेस तौगिबा सेने इजराइल गा इंडिया गा निको अदुगमो ईरान गजु तौदि हबा नते ईरान गजु याम चाउना ट्रेड तौई यूएसए ना ईरान दा ट्रेड सैंक्शन अदि ट्रेड तौबु यारोय हाइदना सैंक्शन तौगिबसिना हाइतारे इंडिया के ईरान के तौनरंब ट्रेड तो हाना दौनदी तौनद्रे अदुबु ड्राई फ्रूट्स अदगी फर्टिलाइजर्स अमसुंग यूरिया याम चाउना ईरान दगी इंडिया ना होजि पाउ दुम इंपोर्ट तौई अदुगमु इंडिया की लेरिबा अदुगम तोंगान तोंगान बा पोचैसिंग अदुगा ख्वाइदगी मरु ओइना लेरिजे अखोइगी बासमती राइस सिनी अदुना पंजाब हरियाणा अदगी लेरिबा मफम सिंगदि पुथोइबा दुम बासमती राइस से मसीगी अचौबा अदुगम मेट्रिक टन कयाम हाइतारे मसी ईरान दा थाबनी अदो हौजिक लान तौनरबनीना मदुगी ईरान लैबीगदब पोतो लैबीरक्तबगी मोंग लाकनी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हाइदना लैरिबा इंडिया अमसुंग इंडिया की मुंबई अमसुंग रशिया यौदोइने बसी लंबीसे रशिया यौरकांदा अमुक कोइरगा लागा लंबीसे याम चौरी हाइतारे अदो हाइरिबा लंबीजे सिजे ईरान फावरगा अजरबैजान फावरगा रशिया ताबा लंबीनी अदुना करिगुंबा ईरान सिदा अखोइगी लान से दुम चथरगा लैबा तारगदी फिबम सोलकद्रा अदुगा हाइरिबा अदुगुंबा इंडिया अमसुंग रशिया अनिगी मरक्ता लैरिबा अदुगुंबा सेमिबा लंबीजे मसी का हेना अकाइबा पी तारगदी इंडिया गा रशिया गा ट्रेड तौबदसु का हेना मसी सोलकपा लाकनी हाइबगी वखुंदुमसु याम चाउना लैरि अदुगा मुक असाइगी पृथ्वी जे हौजिकति इंटरनेट तनी चलिसे अदुना द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरीथिंग से इंटरनेट ने अदुना इंटरनेट से मरुओइना 95% ऑफ वर्ल्ड्स इंटरनेट की डेटा ट्रांसफर अदुदा तौरिबु खुदिंगमक से सी अखोइगी ओशन की मखासिदा पुन्न पुई है समुद्र की मखासिदा अदुना करिगुंबा मदुगी ओशन की मखादा पुरिबसिदा ngसाइगी लान तौनबदु मिसाइल थादब बॉम्ब थादबसिदा ngसाइगी अदुगुंबा पाइपलाइन दु काइगिबा तारगदी मदुदजु इंटरनेट पूरा क्राइसिस इंटरनेट से पूरा फंगदबगी मोंग अमा लाकद्रा हाइबगी वाफम दसु याम चाउन लेरी अदुना हौजिक अखोइना मि पाइनिंगाइ ओइरिसे मसी करिनो हाइ कांदा अचौब लेबाक सिंगदी अदुम नुंगाइग्रनी इजराइल अमसुंग ईरान की लानजिना अदुक लापना लेरिबा इंडिया दजु चैथेंग याम चाउन पीरी हाइबसिमदी मयाम अखोइ अदुगा मुक अखोइगी लेरिबा अदुगुंबा मणिपुर दे लेरिबा क्राइसिस सिना मुक कमदौबा लाउरगा लाए हानदगी हौना अखोइ वारोइ सिनुमा थंबियु सी तौबी मणिपुर की सक्तम काइबे यारोइ कोटपे यारोइ ना कया अमा तौ लाइ अदुबु मसीना कायना इफेक्टिव योइ ओइदे पॉपुलर गवर्नमेंट सरकार पार्लियामेंट तो न तोए तो मतुंगदजु अमुक प्रेसिडेंट रूल लाए प्रेसिडेंट रूल नु जुमु फजना जुम थंबिद्रे फजना सु तौबिद्रे मदुगी सरक चहिंग नाइबा पेनादब कयाम सु लेरि हाइरिबा मयाम दुगी इसागी वखलोन थंबिरमु अदुगा ngasiगी वीडियो कमदौबिगे हाइबदुसु कमेंट थंबिरमु खंगनबिरमु Thank you so much for watching Youth Xplore TV. Thank you.